Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita kat manipod ken ni pagayam a Rosel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad itinagan a Rosel. Maysa abakla ti amak. Parlor ti pagtrabtrabahuan na. Amok agapo iti kinatao na, kat iso ti rason no apay as sininaan ni nanang ko, kat simurot iti sabali a lalaki. Nadakkelak abakla ni tatang ko, kat jak maaklon apulos. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Rosel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Monchita, nakaluto kami bakla. Nakasagana ka din diyak birthday nga inaanak mi. Ay na, nagbiit kayo ang nakaluto. Ingkakit din pagsaganaan ni Rosel. Tani, agsangputan dagiti bisita. Rosel, darling ko ha. Umaikan. Han, ni Dadim. Hello? Bye-bye. Sino na takaduam? Boyfriend ko, Daddy. At the boyfriend mo? Kat pinastrek mo pa yan, dito'y silid mo? Anya ko maita. Agawid akon, Rosel. Saan, Andy? Dito'y kalaan. Agsukat kan. Naluton, dagiti saganam ita akasangay mo. Daddy, dibuk da ito eh. Api ang kastila ang tisaganak. Oy, bongga ma ti birthday ma. Sana bale, taintun sumaro na birthday, bonggan to talaga. Apay nga'y anak ako silap ni Rosel. Bayam, kasta na dayta. Inispoiled ni Monchita. Anya pa'y latimakuna na iti dahi ti a birthday na. Nagado asagana na. Kan nagado dagiti inimbitaran na abisita. Kaya't nakano amas bongga, gaputa dibuna. Unay matan. Amom, dahi nga anak ni Monchita. Iti dahi nga edad na. Di na pa'y amuti agluto, aginaw, kan agdalos dito yung balay. Ni Monchita amin. Ay, dahi ta ti dakes na. Ta inispoiled na ti anak na. Umay kayo na, madam. Mangantayon. Di na kami pakadanagan, Monchita. Asikaswam kit di dagiti bisita ti anak mo. Rosel, anak ko. Tumulong ka mat nga agyornos kadagiti tugtugaw. Apay adiyo ayaban dagiti kakadwayo a babakla. Hoy, mangagdak ka. Ay, awan bibiyang ko na mangagdak. Ay, asis. Pudno, matapuro babakla dagiti inayaban nyo. Anya? Amoy yung matadyak kayat dagita gagayim yo. Namapay nga inayaban nyo pailaan. Birthday ita, Daddy. Uy, bakla, tulungan tapay ni Monchita nga aginaw. Umay kan Kaya't kunti agawid. Tamo ka saan tayo welcome dito. Ay sus, agtal na ka man. Babainak iti anak na. Kasla nakabakbak na nga gungunay. Ay na, na-impluensyaan laang dayjay kadagiti barkada na a feeling rich. Han, nakamisuot ka man Kasano? Masurunak ka ni Daddy. Ni Daddy manen? Sana talaga ang nasaya at inaramid na. Idi pa'y lang bagbagakan ka panawa mong tibak lang amam. Isumot lang nga kanayon ka ma-stress gapukan kwa na. Makapasunod. Apay akasta ti panagsasao ni Rosel. Saan nakadingaan mo nga idi baby pa'y laeng. Datayo ababakla dito yung parlor tinangaw-awir kan kwa na. Ay na, apay nga may nakastoy, dahil nga anak ko. Ay, di na maawatan. Pagad-adalam mo't ngam apay nga awan apulos tinalpas na akurso. Pinadakkel ko mata nasayaan.
Amuyo mo dagiti adu a sakripisyo. Wen, amumi Monchita. Manipod na yanak, aging gaita tadakkelan. Jakla amo no apay asaan na amaklon amay saka abakla. Ay na. Oy Monchita, saan kan ngagsangit? Umay kakit din ka ni. Ado timang birbirok kan ka ngagpapukis. Halo, Monchita. Sumrekan tani, aldawan. Ado tagbirbirok kan ka dito yung parlor nga agpamanicure. Saan nagpailangan sumrugin ta, madam? Taapay! At damanan problema? Ay, hindi ako nasangputan ni Rosel, di balay mi. Awan mo talaga gamit na. Anya? Nakita ka no di karuba mi. Nga dakadwa na lalaki ang naglogan ni di bus. Anya? Jak manamo na niya ti simrek iti panunot day tang anak mo. Tanakita rakit din iti boyfriend na. Tulungan dak man amang biro kan kuan na. Amang ano parigatin lang da dya lalaki. Saan pa imot nga mo no result agluto, aglaba, aglampas, wo. Ay na. Amo na ti pimanaw. Amo na ti agawid. Correct. Panugom laang tibagim amang berbirok kun kuana. Saan anasaya at day tabakla. Madanagan mo't nga rod ni Monchita. Ay na. Ti aramidam. Agtrabaho kakit di tinasayaat. Iurnungam ti panaglakay mo. Tane, saan mo matgayam ama pang namnamaan day ta anak mo. Rosel, agtrabaho ka mata. Kakaasya ka mapanagkarkargador. Sika, agmalmalem ka dito boarding house, anak katugaw. Anya ko mataramidak. Amo mamasikugak. Agluto ka kumamad ah. Sika na tagluto. Makaparurod mati kastoy. Mabisinak, ngam awan masangpatak amakan dito'y balay. Di na kita ni tikasta. Awan karbo nga mamangkusilap kanyak. Hinak man langan mga ni Jerwar. Di nakpanawan Andi. Oy Monchita, naunag man ti pampanunutem. Pampanunutik ni Rosel. Pampanunutem tumot ngamin, ngamsi ka, di nakapay panunutan mo't apulos. Di nakapay malagip nga awagan. Naimas nga tati sidsidana ita. Sika talaga. Saan mo kumamot abaybay anday tabagim Saan kan amang mangan? Nagkutong kan. Kasano nga dagiti customer mo amang berbirok kan ka? Ay na, agyaman na kada kayo agagayim ko. Tada kayo mga andi ngay kanyak. Ure ka sa nutiriga ti problema. Adda kay latta itisibay ko. Saan da ka abaybayan Monchita? Ngem, naskan mo't asaan mo abaybay anday tabagim. Hoy, Andi! Nakaturog ka manditan! Di nakman kasarsarita no kastoy anapudot ti ulok. Ingka mo tagtrabaho Awan ti ka nang dagitan nakta! Ingka pa ilang umutang no kayat mo. Anya? Sakla ka na yung tinamnamam. Agbiro ka mata! Madam, papayabanda ka no? Ang tugaw ka, Monchita. Ado pa ti customer ko. Amok nga ado. Imadudag iti customer ko, gapokan ka. Kayat da ka. Agyaman ak madam. Ngam, naskan amapan ka agpa-doktor. Ma'am? Madlaw ko kat nabayagan day tasugat di tasakam. Saan nga agim imba? Kwa, nalipatak lang nga inagasan. Ay, masapol nga agpa-doktor ka, Monchita. Oh, alaan day to'y tapagpa-doktor mo. Kwa. Awata mo na. No kayat mo nga agpakadwa kadagiti kakadwam. Agayab ka iti kadwam. Kayat ko nga agbayag ka dito'y. Gaputan na laing ka a beautician. Hoy bakla, madlaw ko kat baybayan mo ni Monchita ti salunat na. Pudno dayta. Iso ako nakenkuana anas ka na mapanagpa-doktor. Madlaw mo't kat nga dasakit na. Siya kung timang kadwakan kuana ngagpa-doktor. Ay, nasaysaya at pay. Sikan ngagpayso. When man? Sige, tayo nakasarita.
Tagasla damit ka sarsarita na iti cellphone na. Itay pay dayta. Panagkunak. Seryoso ti pagsarsaritaan da. Monchita. Nalpas ka na nakisarita iti cellphone mo. Ay, wen, bakla. Uy, nakaisam ka man. Ay na, kalpasan iti mano atawan. Nakasaritak mo't lang ti Junakis ko. Ni Rosel? Yes, inawagan na ti Junakis ko. Kat, kumusta ka nun? Dua ka nun ti anak da ka ni Andy. Ay, nasayad no kasta. Mabalin ka di nga pauit mo da ito kan kuwan, na? Kwarta? Wen, awan ka nung amin igatang na iti diaper, kan agas di anak na. Monchita, agpa-doktor ka enton bigat. Ay naamok. Ang mas kasapulan ti anak ko ti kwarta. Iso ngayon kapay man la ipawit da itoy. Sikat ti malas iti biyag ko! Ibutan na! Saan ka mabalin at dumawat kanya kay iti kwarta? Makamu kayon iti biyag yo! No kasta, di ka nagpakpakita ditoy! Pumanaw kan! Talaga pumanawat! Maban ka na itayan ti babaem! Wag! Oy, Monchita, agdardara day ta sakam. Wen nga rod. Ay, saan mo tan maimimbagan ta kita sugat mo? Umad adun sapay. Agimbag tulat ta, Ay, naskin mo't nga nadam tabagim, Saan ani Rosel amin ti pampanunutem? Ay na, amom ka di. Umay nakbisitahan ti anak ko. Kat itugot na dagiti duwa nga anak na. Ay na, makitak mutlaangan dagiti duwa nga apu ko. Talaga? Umay kayong tumanan iti balay, tagluto tayo iti ado. Taagawid ti kakaiso ng anak ko. Sige. Ayabak tumanan dagiti kakaduata dito yung parlor. Apay, manon nga aldaw nga absent ni Monchita. Kuna na idi na udya nagsarita kami. Nga isagsaganaan na ti panagawid ni Rosel. Apay ngay, asaan mo tan ang makontak ti cellphone na? Inaktuman la bisitahan ni Jibalayda. Sige man, uray siyak, madanagan akmatan. Awan nga Rod. Saan mo't asigod akasta ni Monchita? Monchita! Oy, bakla! Daak! Monchita! Oy, awan samot at talaga dito'y dayja bakla. Ilukat ko latan ti Rida, Pasensya ka na, tasimre kaklat... Ha? Monchita! Oh! Anya tinapasama kan ka, Monchita! Komplikasyon ti sakit ni Monchita, gapo iti diabetes na. Anya? Di nantumit ngamin sinigod. Anya nga itay, kasapulan ka nun apot din dati may saasakan na. Nabulsik pa yan. Sana na makakita. Una yan. Kaasimot ni Monchita. Karo ba mi tinakaibaga nga adda dito ospital ni Daddy? Wen, Rosel. Talaga nga inururay da ka nga agawin. Naibagak namin kan kwa na nga agawid kami kadagiti anak ko. Maragsakan kami, taadakan. Amok, maragsakan mo't ni Dadim ang makakita kan. Kan, kadagiti apo ko na. Unay matan tinapasamak yun ni Daddy. Wen nga Rod, Rosel. Nabayagan nga da marikrik nana. Angam di na ingkang kano. Kat uray no agsaksakit. Si kalat tati ipang pangruna na. Amin asweldo na. Inururnong na para kan ka. Kita am da ito'y aladawan. Siyak day ta hindi maladagak. Wen, Rosel. Dagiti gagayem abakla ni Dadim ijay parlor, dagiti naganak ko. Kati parlor, tinawid ko mat kadakwada. Dayta nang saklot kan ka, iso ti best friend ni Dadim akadwa na mutla ang ijay parlor. Aging gaita. O sige. Idulin mo dahito aladawan.
kat itod munto ka ni dadim. Remembrance na idi baby kapaylaan. Sika ka di daytan, anak ko. Uwan. Daddy. Kaduam ka di dagiti apu ko. Uwan. Daddy. Kastuyak mata na nasangpatan nyo. Kailangan na kimapsutak. Daddy. Diakon kabalan ti agtrabaho. Tadya akon makakita. Anda ako, Daddy. Saan ka napanawan? Agyaman akno kasta anak ko. Baya masyak timang tulong kan ka, Daddy. Diyak kaya ti kastoya kasasaad ko. Ang amawan maaramidak. Agsakit akon. Awanan ti serbi, Rosel. Di kang magsawi ti kasta, Daddy. Napatag kalata kanyak. Kat pagkawanan na kumano tinagibasit ko ti kinatao yu idi. Maamiris ko itanti kinapatag yu kanyak, Daddy. Ala, saan kang nagsangit? Kaya't kung ti makaruwar dito ospital. Kaya't ko makita dagiti apo ko. Agpaimbag kayo, anaimbag, Daddy, ha? Tapno makaawid kayon. Agdadan na tayo manan. Naamiris ko ita tibidot ko, Mr. Lonely, anang trato idi iti amak. Aklunag nga ado tinagkurangak kenkwana. Kat ita tamaysak a single mother, kasladak matlang iti sitwasyon ni tatang ko iti. Nasursurok ita nga ipateg ti maysa a tao, anyaman ti kinatao na. May salang ita ti kiddaw ko, asapay kuma, tamabayagpay a makaduami ni tatang ko. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Rosel. Pagayam Rosel, makaaramid tayo iti biddot iti pada tayo a tao. Masaktan tayo ti riknada. Ngam tinapateg, makaamiris tayo, ket nakasagana tayo amang korektar kadagiti biddot tayo. Saan pa yan naladaw ti amin, pagayam Rosel? Ipakitam ken iparignam kinitatang mo ti panagayatyo ken kuana. Tadayta ti kasapulan na ita. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Rosel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.